Menu asafe no be pie video no so a share video no like mame e ya nibresem ana me ka kire wo no Same Jemfi I swear Senya John Dramani mama papa yi e de aba wo de ye adwuma mi do anka wo to mu twa mi do nka aban you can ka JDM me say asem ya mi kan we NDC ni share video no follow me for more update mo share man ko kai papa John Dramani mama sa on fire Same Jemfi yini free gold board no ye bra ya bre no da bia me ka che say ye start bre free adubu ahen tam and DC MPP anti dia kwa afiase aba am ya ko serve aba ye ba mi to nyam ye ndi NDC for one city da swear and so ye adwuma NDC for e to da we be ne 3 days be ye ne 3 days online kula mi ntimi ba pando nti na wo Same Jemfi ti bi hwe Nyankopon twedi ampo Nyankopon hata so wi anim di kokoyi wo poto bisika ma agrada koyi dollar ma agrada Same Jemfi be bre wo wiase Same Jemfi be bre wo wiase mi do nyame wo be bre asem ya bi ka so I dedicate myself wo pa mi wia mo tuma FVI for no mo bramba ma be fa mi bia hwe mi videos no Same ya pipi ni a Same me ka kire wo say ye so NDC ni biara wo pese ugu NDC party as a man John Dramani mama party no be gu hu fi agranda be kan ho tamwa media isu ka se mama ntimi ma power da ene bede ye ni sumina so Ghana mi tonya me Ghana papa ntimi ma Ghana aswe Same Jemfi wa de we ya wa ye papa ntimi ma Ghana da na mo laka manya ne se ene John Dramani mama wo de pepe be ye adwuma no na ye ka kire mo MPP me ka kire wo ne John Dramani kwa MPP be sabe tiki over me na me kam kire wo se mu susu se wo yo onboard ya ma opposition se disika no wo wia sika Same Jemfi wo wia sika wo be kwa akodam wo ne adubu ahe wo be kwa akoto adubu ahe wo prison ho me ka kire wo ye nyi twi ne ya adoa MPP for chi me NDC di kokotum 20 solid years da bia me ka sa sem yesi 20 years nipa bresa aba ye pe bandle kwa yenya agrada be she control mama ntimi ba power da na ba me preko kromfo angroba we obechi obisika angroba we ene wo so kochi sika ya na mo buni pasen anase mo ho ofese den ana mo school mo kwa na mo ko school mo ni mo ma ko school mo de mo nya abotre mo ntwen na mo behunu mo ntwen 4 years wa ha me anam say we will fight for referendum e mada opahwe papa men try we will go say John Dramani 4 years ni baba biduru a me do nyame be start ya kinsi NDC me na me ka kire wo papa no e na sese me defend so onye papa magana e be kire mu nyansa go and check kura nipa 6000 wo WhatsApp companies are youth o mu twabe ma companies are ma youth na nya gidi wo NDC sese da bia egusu rentetiri wo akọ kai dollar ma NDC abra wo NDC bloggers e pesika to bandro mo nya we aboa o ka so ho ofenti me se me wi a mo bra ban be fa me nko mo bra be fa me ti ase John Dramani mama asem ya me ka kire wo ya me papa me do me pe wasem unti na ye bre sa bre we nyina afiase me kokon NDC ntimi ye ma me sentence kana me mfie ho NDC kuro ya nti go to central prison and ask akwasi buado Santiago na yamase me nche sa asem ni ba me ka kire se JDM se wo pe referendum na akwa fire Same Jemfi me ka kire se sedi nsu ensa na wiye be wuni a be try se obedi sika wa NDC mo no me du nya me medane metene atia wan hwe ya you never forget we you feel that me Daniel Tiao and this ni bia da be catch say this ni bia penokore enye obi ahon ofenti o na mu ye pe wan ye papa ipe so opomodi no ma na ye wo be obi sika krata na odi sika kwakoba no we aboa media no wo hwe so Same Jemfi media no wo hwe so agrada nya agrada na shen control for say John Dramani mama wontimi mapa wa biem oba pa wa biem obesa go back to Shrine what am dollar kwa komasa Same Jemfi Abraham and these bloggers content creators influencers yi pesika to bandre omonya mo ka se mo na mani ate wa hu mo ka se mo na mani ate wa hu na mo ntwen mo behunu me ka kire say market on the wall mo ntwen mo behunu se mo de mo susu say mo bra ne mo ho ofe ne mo lack ntina mo ye de ma akọ no mo a Continue gold bo we say display ska wa bontin ku bebrebe ye ku media so no check my videos and check my life ko aye command this no you have a gas the camera that so kwa $1 ma agrada Jimmy for no asa hwim sika na aka na free wonsem wo huna mane Same Jemfi me si wo huna mane say me ka che me fans pe wo bibia obe pese John Dramani mama na free be ba ho no I will come and insult you mo me fa me enko kutum after wo de me tum wie na mangu me wukura me dunya me this bet tia pansam
Do you know people love me? Who them for? And panifo, if you are from top, or move fly chia, from top party no. Omunim ye baby I am and Casama would almost fly chia. They don't would come. Messi papa, ya papa be or you, Nipa Cassi be pa. Oh, testing and what message you know I reply. When you see you. But when was the last time I test him? Your video could have comment here. Say that you better when you say, baby, who positions are you will blogger be. I'm saying the blogger be on the number beyond. You better that was a medium fee. You better when you answer. I'm telling you. She video any follow for more update. Now, three again said John Dramani Mahama. By a mouse, a medium won't call gold board won't call 4 years and it. When I make it all, yeah, Papa, referendum. We are not going to talk about the referendum again. You move who some what Jimmy Namomo take on Hasia. Sami Genfi. Yana ye potoma ne fe no ye de ye chise ye di bebo mu ho yana ye yam hwehwade no Sami Genfi yam pepa ye nsa kwa yana ye fudua ekoyi wo no mama ye ntafre ye nsa na ye nte ewo ne de ye mfa ye nsa pepa dua ho meboa Sami Genfi wiya se ye we obi tumi ehuhu ema obi keka na obi huhu mo obi nkeka what me akan sika dollars e de ama grada Sami Genfi emfa woni a chew pa wo de aba emfa woni won sem a wakeka mi busa wo say ansa na wo koyi sika de ama akwa ma grada tutu botom ni kronfo ba no ansa na koyi sika de ama no yen grassroots na ye adwuma ma party ni ba power no e de ba de na wo wa ye de ama ye e de ba de na wo waye ede ama yen grassroots no eye NDC foot soldiers no ede ba de no waye de ama yen Sami Genfi wegu yanimu ase papa wegu NDC tiktokers wegu yanimu ase ankasa woma na omo ba ye video ase ebe didi ya tem unim JM we henfa sika sen na obi beba o se mo be bress anso party ni ba be ma ye ma mo kapre obi ba o se wo pa adwuma de ama obi papa enso wunya hwemfiri mu Sami Genfi sankrofo kro ya beba ye video ase biem on beba be didi atempe on beba wa mo manya ye ankasa ye mu bi me risk ye mu bi mu ye risk ye life ye waste ye sika ya ye campaign e dia ye adwumaden ama party na ba power instead of you guys to turn back and be looking for us na mo hwehwe ye na nka mo fa bibi enhye yensem mo fa bibi nhye yenfunu mu enye ye nyina na ye benya ministerial appointment but at least anka mo hwehwe ye kira kwan na mo pa bibi mpo mfa man ne hu se bra ye no e bia se ni enya free mu eno de no but obekan dollars na wo de ama agrada tutu bottom na agrada no e de ba de like sika na wo de ma agrada na de be nti na wo de sika ma agrada wo reason is saying aden a e na wonim se wo ye papa ne ye na ye ma party ne ba papa no aye ye papa wie wo asiesie ye wie e na wo koma agrada sika na ka mi hu ye agrada na mo no sika ben na agrada woni agrada se ne ho kire ne sen enunti no wagya yegu hodi sika akwakoma agrada Sami Genfi enye agrada we no obedidi His Excellency John Dramani Mahama yen ye papa woda ye yakoma so a obi di na tem etumi kan yakoma agrada to meet na ni page edidi papa we yatem for no reason ogu His Excellency John Dramani Mahama ni mase enokra na ye 1 week to election na de na no wo hwehwe na ope party ni downfall o didi Mahama tam said de be ya obe collapse NDC party no na se na Nyankopon apagya ne nsa na Nyankopon ayadoma like who to me yes who mingle with your enemies and then money matamfo na edi agro money matamfo na tun se didi wa ho once we record we beto abonten o de ache kura wajao or the achew once a war record ede wa ba beto abonten yena ye bre na because of ebusuya because of sa campaign we ya me ye nti no baby ana me metie me masesa me location o se na me hwe baby ana metie na me hwe baby ana makwakotena because of am for threaten na ebusuya me kan kra be ye mmobo yemre na party ni mbra power
da wutumi ye na ane say ube kan sika dollars e da koma na agrada or konfo agrada se wonje na ye de ye brema party ni baye no ye de munim ye boa munim ye okay and this is from penny for montana say na mo de munye nhwe han mama muntwa mani ma mehwe yen ebia na munya realize ye say Ghana ha radio stations any TV station no ebia na munya realize ye say omo ye adwuma edema NPP ebia na munim ebia na munya hu say radio stations any TV stations e wo Ghana ha no omo nyina ye adwuma dema NPP ebia na munim se munim dia ene me draw my attention na ma ka kire mo say radio station ni TV stations e wo Ghana ha no enye adwuma NDC Mra Power nyina yen NDC foot soldiers NDC TikTokers yen ye bre ye campaign Mahama ba wo ba power no enye Mahama adwuma bi obeye no 2020 ene de Mahama ba power but Mahama normal obeye no 2012 ena ede Mahama ba power adenti na 2016 ni 2020 Mahama entumi win election Saa time na NDC for na munyina mani at the radio station ni TV station and omo ye jandam and omo sabotage NDC aban ena omanto aban farm NDC aban eno na yetena se din ye hu na yesi debi ye ntena ho ma 2024 we so ye ntena ho ma ye radio station ni TV stations no ensa sabotage Mahama biem e wa bra Mahama ye adwumason enye 2024 we mu a hwan nanim se Mahama si hospital kese de si nkran yen TikTokers yen ye tu ye hungu mu monfa mani ntu fom na monhwe se 2016 2020 ni 2012 no said dia TikTokers ye adwuma no monfa mani ntu fom na monhwe se 2016 and 2012 no TikTokers ye adwuma saa na monfa mani ntu fom na monhwe ade ye bia na munya realize ye yen ye tu ye hu si mu and yes, yen tenase ma sa nkrofo no enye jandam en sabotage his essence John Dramani Mahama biem enti ye beba abonten ye be boni nyuma na oye no 2012 no hu dawro eno na ma Ghana fo nyina hu dia Mahama aba be yentu no moto abade ma Mahama se muni ma yen kan kire mo enti mo de montenase na munyi mani ma yen munye sika no na monfa ma wo a o ma anya adwuma wo ma mbre no monfa sika no ma wo mo no mundi na se 2018 Sorry, 2028. Mo be kwa fresh and crofo no ma ba be ye adwuma de amamo. 2028, it's just around the corner. Enya 4 years. Na 4 years there you saying e be ba sese ya. Mo yire mo na mo de mo nyi ye ma, mo neglect yen. Ye na ye brema party ba power mo nyi ye ma. Na me say 2028 is just around the corner. Mo beti mo kakanka. Ye na ye nya sika ye campaign edema NDC ba power no yes ankrofo kro na ye be ye campaign de atia mo big time say ye be ye adwuma ma ba power na muni mabusuafo nko adi na mo be tu sika na gu abonten mo be di sika na be cheche mo enemies na ye mo adofo no mo nhwe ye de a ene ye be ye campaign de atia mo na aboye nyina